L-ewwel fajl li kelli tarras maħħala, sej. Mill-ewwel. Instantly. I will not disasday. Ma jiddispjaċinix ta' anyway, għax I learned a lot u isni rabbejtla għal malajr ħafna. Skuru. I didn't have that. Ta' I didn't have an exploring phase. Mhux hekk. Hemm fej ħanitla l-parties, ħaniprova Mhux hekk. ċertu affari. Xej minn da. So jien bdejt noħorġ ma' dit fajla u minn hemm dejjem ħanfadlu Għal-post. għal-post, Għattiċ. għattiċ, skola, jgħet titgħallem l-iskola. So we were like literally growing up together, improving our life individually but together. Minar il-parties. Minnar il-ftit tlajna parties. Kif kienet la party, niftakarni għadni ħireċ minn Havana dak iż-żmien u jekk tirremetti ġewwa jigganċjaw kil barra. So niftakarni niġri tara ċal-isfel u lew ħaġa li ssib qudiemek kien id-dazbin fejn kun hemm is-security. U mmur niremetti f'dak id-dazbin. So I did that phase. But it was a very short phase. Aw min jagħmel Karriera. 7-8 snin in that phase. I did 3 years in that phase.